Hello friend, hagani video ngan pas nyot hoi pi kumnu pila apan kamai besar gani Instagram. Hoi friend mentang ngila apan kamai besar gani Instagram. Kumnu ban kamai ngan pas nyot hoi pi hagani video. Friend kumnu ngi kamai besar gani Facebook em kumtai mentang ngila apan kamai besar gani Instagram do. Ini de new update dalada pi patip pangani update dengan pas nyot hoi pi hagani video. Hoi friend ngila apan kamai besar mendere o ngidon kam ban le ya da affiliate marketing pun hagi bro pi o ladanga o ngila apan kamai besar gani Instagram do ki o ngidon kam ban le ya affiliate marketing danga o pi friend don kam da ban le kata affiliate marketing hi don kam tang ban upload the reels ngila ban kmai bisa te kumno ban kmai phangta ngan pasyo thoi be hagani update ga Instagram jong pi dalada pi use ga iPhone da le hania app store to update ga Instagram jong different lada pi dep update pi don kam ban open ga Instagram jong pi te kumno ban activate ga ta bonus phangta rongan pasyo thoi be hagani different chwa ban sedang ga ni video ga kwa ban I like em ga ni video hagani video ga kwa khastan like tesnya ba ban like kan nu friend khastan like tesnya ba ban like tesnya ba ban subscribe lada pi pa subscribe de senyoba ban subscribe nomor lada pi subscribe de pinyo aga video jonga daily senyoba ban subscribe de click to bell icon ma friend different lada pi pat join aga telegram group jonga senyoba ban join ngan I link in description click to link de join aga telegram group jonga lada pi ku aban kemai bisa part time different mentangan record any mobile screen jonga dengan pesno to kumnu pila aban kemai bisa dengan Instagram. Friend, I hope pila ini mobile screen jonga the friend first of all pilih hani Play Store to senyoba ban update iga Instagram jong pila da pi pat update de senyoba ban update de senyoba ban check season ma culik hani Instagram culik hani Play Store to search Instagram episode Instagram by friend pidon kam ban update lada ka ong update lada kam ong re tapi klik hani open friend ngan open dengan Instagram application mentah dengan pesno to bi kumnu pilla ban kemai bisa dengan Instagram pai ngan le ha Instagram jonga friend lada pi pat follow yang Instagram do siapa pan follow yang Instagram do friend ini di Instagram account jonga teman mentah friend pidon kam ban klik hani profile pai ini profile klik hani profile different pai wi nga ko ban ong pila lada ni account jong pi private te pimla re lada account jong pi private different nga ong pi pimla re ban kemai bisa dengan Instagram tesnya ban आएगा नहीं अकाउंट जो भी चका प्रोफेशनल मोड पी नहीं दे प्रोफेशनल डैशबोर्ड जोंगा तो फिर डन काम बन आएगा नहीं अकाउंट जो भी चका प्रोफेशनल डैशबोर्ड फिर का थो प्रोफेशनल डैशबोर्ड हम कुमनी डन काम बन लोंग हागनी इंस्टाग्राम जो भी चलता लदा फिल्म कन्वर्ट रहेगा अकाउंट जो भी चका प्रोफेशनल डैशबोर्ड तो फिल्म ला रहा बन कमाई बिचारेगा इंस्टाग्राम लदा फिर आई प्राइवेट ते फिडन का बन कन्वर्ट एगा प्राइवेट अकाउंट छगा प्रोफेशनल मोड कन्वर्ट एगा नि इंस्टाग्राम जो पे छगा प्रोफेशनल मोड तो kan simpor ipi nemar pi ai private tes nyoba lada pi ku apan kemai bisa Instagram lai ai re private mo te menta friend ngan klik hani professional dashboard te lada ngan klik hani professional dashboard kan pen inga kumni now te pai friend pi ni give mo te pai lada pi ku apan convert ega account chompi che professional mode fidan kam su klik hani mo Depi klik hani friend company pikumni. Pai cu klik hani depi don kam ban klik hani setting and privacy. Depi klik hani setting and privacy friend company pikumni. Tele chapo do pilih nang kan tho pikumni. Different first of all we don kam ban check yaga account status jompi. Pi ka tho ani account status check yaga account status jompi cu klik hani account status. Different lada pila klik hani account status company pikumni. Lada video correct ini boro tapi la aban kemai bisa dengan Instagram pai ini remove content what can be recommend monetization at future you can not use ini boro kala atik lada kala atik namun ngala aban kemai bisa dengan Instagram lada kampat lada pi check ya account jong pi lada kampat tikre te phimla ada te nyoba ban klik hani account status te check ya tamo lada pi le hani order and payment hani kan pin ep ga payment jong pi payment method subscription contact information security em te hani don kam da my friend first of all pi don kam ban convert ya ni account jong pi cha professional mode so klik hani creator tools and control lada de account jong pi private lada di account jompi private nyoba ban le ha setting te click hani creator tools and control pi click hani creator tools and control te pi click hani friend le chapo do lada pi la le chapo te pi ka tho add new professional account te lada account jompi de private de ka pi convert to professional account tamba ni account jonga kala di professional ta ka add new professional account tengam kuat ban add new professional account telada account jompi de private tesnya ban klik ni add new professional account te klik new professional account atau private account jompi kan convert sebagai professional account to friend I hope pila so to di video kam ban klik pe telada klik ni creator te company pikum ni mp ni katho give
Chu click hani give. La kan click hani lada pi click hani give kan pini pi gumni pai ngala eligible pi pai menta lada pi le direct hani lada pi click direct hani professional dashboard ro kan pini pi hani po pi ka tho give ne chu click hani give. The friend lada pi la click hani give kan pini pi gumni ma the menta nga don kam ban activate unique gift the pai ka tho ni start earning from give ngala ban kamai bisa daga ni give dengan klik hani the friend lada ngan klik hani kan pini nga kumni daga on money when you receive give on reels pi ngala ban kamai bisa daga ni reels lada nga yo give pi receive gill on reels receive give on reels te kumni ngila ban kamai bisa te pi chukre egani lada pi pat kre da pi ga thoni on from Instagram mut ngila ban kamai bisa daga ni Instagram friend menta pi chuklik ini continue mo lada pi click hani continue kan pen pi kumni the first of all friend pi don kam ban aiga legal name jongki sioba ban aiga kerteng bodon ha pen card jongpi dengan aiga kerteng bodon ha pen card jonga depte ngan I first name the legal surname pi don kam ban aiga surname jongpi dengan I surname te pi don kam ban aiga date of birth jongpi dengan aiga date of birth jonga hangne ngala aiga legal name jonga ngala aiga surname jonga ngala aiga date of birth jonga teman tangan klik hani country coba ban choose country India mo lada pi chonga po India klik India depi klik India friend chu klik hani next pi ka tho next chu klik hani next the friend lada pi la klik hani next kan pen pi kumni teman ta pi don kam ban complete jaga ni the friend coba ban pai bahaya gani video pai pi enter business information am hani pun ha ki bro no kin skip jaga video to kin click hani business type tanga pi lada pi click business type te phimla are hadin yo jing jari pi ma lada pi ai gani business type am te pi don kam ban ai gani tax information lada phim don ga tax information phimla are te bhai ta ngoi pi snya ba like skip ra jaga video pai bhai jaga video te ni pi don kam ban ai India ha gani business type friend pi don kam ban ai individual pi individual or sole pi don kam ban ai gani mo te bita friend pi click hani next coba lai ai re ya gani business mo bita friend chu click hani next the pi click next friend kan pi kumni temanta pi don kam ban complete gani ro so coba friend pai pai ga video lai skip lada pi miss am den yo jing jari pi te hani ka ang enter yan information temanta nga don kam ban enter ga information jonga te pai any legal name ngal ai te middle name lada pim ai rom le ngal ai ga surname la ai ga date of birth te ka ang primary address pi don kam ban ai ga primary address jong pi dengan ai address jonga pi ro chu ai ga address jong pi ma pi don kam ban ai ga town city de te pi don kam ban choose ga country te country region pi lada pi de po meglia do choose meglia te ngala choose ga ni te mata pi don kam ban ai ga pu nia pin code te snya ani post code pi don kam ban ai ga pin code te snya ban ai ga pin code dengan ai ga pin code hane te bita friend pi don kam ban ai ga phone number jong pi ka tho ani chu ai ga phone number jong pi te mata ngan ai ga phone number jonga te friend ngala ai ga phone number jonga mata pi don kam ban ai ga email id jong pi snya ban ai ga email id jong pi ma friend ngala ai ga ni email id jonga mata pi don kam ban ai ga pen number snya ban ai ga pen number jong pi te mata ngan ai ga pen number jonga friend ngala ai ga pen number jonga pi ka tho ani VAT GST te ani pi ani like click rani te le chapo de pi le chapo friend pi ka tho ani chu click hani de pi click hani friend chu click hani next de bita friend pin po ha next page ti kumni friend pi don kam ban fill ga information jong pi snya ban ai ga address jong pi mo te hani menta ka ong choose how you like to get pay kumnu phila ya pay pi don kam ban choose hang ni the friend menta kan peni pi kumni the hani friend the friend ka Instagram ko ang kumnu pi ko ban yo ega bisa jong pi daga bank transfer na daga wire transfer na daga nia PayPal the friend pi chuklik hani daga bank transfer the lada pi don Arabsan dollar ta pin yo ega ni bisa hani ha account yo pi ka tho Arabsan dollar lada pi yo Arabsan dollar ta ni bisa kan po ha bank jong pi the pi chuklik hani bank transfer ma chuklik hani bank transfer depi klik hani bank transfer friend la pi la klik hani bank transfer tamata kan ong ya legal name jongpi ta ai ga legal name jongpi depi ai ga legal name jongpi pi don kam ban ai ga surname jongpi
depi आएगा surname jong pi friend pidon kam ban आएगा IFC code depi pidon kam ban आएगा bank account number friend ngan pen sio tho biang pi pai lada pi la klik hani pidon kam ban choose ga bank account no to klik ni bank transfer te lada pi klik da bank transfer da pi lada don option dollar ta pin yo ga bisa jong pi bank jong pi te pai friend first for friend pidon kam ban आएगा country pidon kam ban ai India ada bank account currency INR depi pidon kam ban आएगा legal first name jong pi depi ai ga legal first name then middle name lada pim ai rom le re depi pidon kam ban आएगा legal surname pidon kam ban आएगा surname jong pi depi आएगा surname jong pi friend pidon kam ban आएगा IFC code depi आएगा IFC code jong pi friend pidon kam ban आएगा ni account number depi ta friend pidon kam ban klik hani link pay out method pi chu klik hani link pay out method te kan check kan chim lais ni lada kala check haden lais ni te lada don $8 hagni Instagram jongpi te ga Instagram kan chen ni ga bisa jongpi kan chen ni ga bisa directly ha bank jongpi te menta ka tho hani r text information no friend te don kam ban click hani r text information lada pi klik ni art text information friend company pi kumni temanta pi don kam ban art ega text information to ba friend pait bha la skip re number ini important bha pi don kam ban te bon ha ki bru ki skip ega video hangne te pi kin tip show den te kin dong oi bang am tho re te lada pim pait kumnu pin show tho ma the friend pait kala tho ni allow Instagram to use cookies and similar technology temanta click ni allow the friend lada pi la click ni allow company pi kumni te pi menta pi don kam ban click ni allow te kan point kan loading ip menta pidon kam ban art ega text information dapat hani kala tho kala ong ip pidon kam ban choose individual what is your text classification pidon kam ban choose individual lada pi I business to snyoba lai ong renga mar ngala ong pi lai skip re video the friend lada pi la apoy hangne te menta pidon kam ban click ni pi ka tho are you a US citizen are you a US permanent resident pidane am you US citizen pimdere US citizen to click hani no pi ka tho ani no chu click hani no itang on pi pat bhai ga video la da pi skip dem jo jung toy de ga tho ni are you acting as an intermediate agent no de pi click no chu click by no de click hani next lada pi la click next friend kan poi hani next friend ka ong pi ka tho country citizen pidon kam ban select ya ga nia hani de pi click hani friend pidon kam ban ai India coba ban ai India ma the friend ngala ai gani country citizenship India de pi ka thoni tax payer identification number I have a non US tin pi ka pidon kam ban click hangne pi ka thoni pidon kam ban tik hani de pi ta friend pidon kam ban click next the friend lada pi click next kan pi gumni te manta pi don kam ban check ya gani address jong pi check address jong pi lada ka de de pi don kam ban click hani next la pi la click next company pi kumni manta pi don kam biang ban click hani next hani company ga address jong pi lada de de click hani next lada la adapt pi don kam location of where service are or will be physically performed pi chu click hani 0% of service de click next te different company pi kumni te chu click hani te pi click hani friend pi don kam ban ai ga signature jong pi ga tho ani signature friend pi don kam ban ai ga signature jong pi the friend shaba ban ai signature de ga kerteng jong type your full name pi don kam ban ai ga full kerteng jong pi ngala ai kerteng jong full name ma friend pai pi inga tho full name hani pi don kam ban ai ga full name that you can modify the date to a day before or after fit your time zone te pi any date chu ai bai kumni te bita chu click hani next lada pi click hani next friend company pi kumni te menta company pi kumni different company pi la ban mai hani ka ong ka review and submit pi ini text information jong pi video agani text information jong pi te hani ini de bora detail jong pi te se ba ban check lada de te chu click hani submit form lada pi click hani submit form friend company pi kumni the company friend pi don kam ban apply ga to give the lada pi la apply ga to give the pi your tax information is complete kala complete legal name la adon non US tin the any address jonga any day form 10 temanta phila ban view ya ni PDF ne phila ban update ro lada pi kwa te pi don kam ban click ni don the friend la pi la click hani don the company pi gomni the add your tax information the company friend pi don kam ban ai ga tax information the I hope friend pi la se to the pi don question friend pi la ban click ka tho company you can now earn money from gift pi ka tho you can earn now money from gift
Create and share reel just as you have before. Let your audience know your gift. Klik ni done. Different company mentang ala activate jaga ni gift. Different company pila aban kami pi kala thoni approximate earning pi au account chukli hani pi au account hani pila aban check ya pi au account jong pi ini day pi au number jonga ini day bank account number jonga ini day service kala verify pi different company te company pi don kamban verify te menta friend lada pi le haril jonga pin e ga give an pin e pi different pi ini ka tho ani send give ini give lada doni polok jong pi ki pai video jong pi lada ki snyo tanat ya video jong pi de kin click hani give lada kin click hani give te deni ki la aban send give pi kin click hani send fast give de pita friend ini polok jong pi kin send give pi by 15 star de live ho dong ka de polok jong pi kin ki don kam ban buy kin star de lada ki snyo tanat ya video jong pi de kin send ni pin star different company pila aban kamai bisa dengan Instagram different lada pi don question pila aban keli hagani video jonga te lada pi ko part 2 pangani video ro pila aban comment I hope friend pila aso to kumnu ban kamai bisa dengan Instagram ngala persyo thoi bi hagani video different lada pi pai ani video ro mentang ko aban oi friend kuble cibon babi ai ga po jom pi ban pai ani video da friend lada pi yo jeng montai dengan video jonga sioba ban share ani video polok jom pi lada pi polok jom pi ki use Instagram lada polok jom pi ki upload reels aga Instagram te kiro ki don kam ban tip ngila ban kamai bisa gani Instagram do so apa ban share gani video different lada pi pan like this apa ban like namar ngala awi pi khasan like don kam hagani video do so apa ban like different lada pi ko ban kamai bisa gani millionaire track so apa ban check gani video ngala per so thoi pi kumnu pi la ban kamai bisa gani millionaire track lada him tip lada pi don question pi la ban comment gani video different time nas different publish